Panghugas dire. Hoy Dolores Marites, ed ko manghugas karon ha kay ikaw ra bigi pahugas ni Lola kagabi tas wala ka nang hugas. Bantay lang jud ka Dolores kay bisag matingala lang jud ka nga pati urok na ka sa Japan pero huy na koy libak ka na lagi sa Isabela kay dingala lagi mi kagabi nga na ni maho lagi na siya. Hoy abnormal dili na si Dolores ha ara si Dolores unsa kay gipang libak ka na niya. Shudi oy muwana. Ay mawi di ay mawi. Paita ning natay sakop abnormal. Hoy maribilat unsa ma daw to imong gilibak og chika itugan bayot kay bisag mawalo panta ka. Pero pagbantay ni Isabelat kay nakatimaho kung dili maayo, mamatay jud kas baho. Halalo lang, duha sige panglibak wala ra bitar baho gibuhat. Paghilom oy boldog. Palaban og tigulang ngayon say tigulang nga kagwapa ra nako. Iugbok ta ka. Unsa? Hala dili sulay na bugbok be. Tarong-tarongan ang jug ko ha. Pagkaon na mo dali dire. Bayot manglibak ta. Hoy maribilat paghilom ha kay nata sa kananan. Paita ning natay apong abnormal oy. Diyos ko Lord. Ha nanimaho. Alala baho daw kag ekix. Chara. Hoy paghilom ha kay bisag ibugsok ti kaning kananan buanga ka. Hawa. Na. Ang gisapot bisag tinuod. Huy bayot di ba imong power kay kusog palihog ra gug ugsok kaning tigulang nga bi kay makasapot. Oh, saba ron. Hoy bayot bisan pag dili isaba kay nakadungog ko. Kinsa? Ako kinsa pa man di ay. Kinsay nang utana. Ayaw itaw Diyos ko. Paghilo Maribel mo radyo kag abnormal. Asa si Isabela? Char Isabela. O dali pagkaon na mo na ko Andre. Dali kaon na mo binang manok. Uy ako anang manok. He bahawag ekix ni mo oy. Abnormal Diyos Maribel. Hoy, karon kay kasal among pinakagwapa nga apo diri si Isabela. Hoy, true. Ginoo ko dalaga na jud tawo. Hoy, simba ko. Ha, wa ko'y nadunggan. Sorry ka. Oy, bugsok ti ka. Di ba Isabela? Kagwapa. Uy, Diyos ko mo ni gwapa sa inyong bukid pangurus in taon mo. Paghilo. Ayun ang jud ko ana ng mga suyaon dira ha kay wala sila katuwa sa mong kagwapa. Bulaga batig na wong.